Mislim, da smo zasluženo zmagali, da smo skozi celo tekmo bili boljši, da smo si ustvarjali priložnosti, sicer dobili smo gol, pravočasno smo se vrnili v igro in nadaljevali nekako v svojem ritmu. Zasluženo zadeli dvakrat, imeli še kar nekaj priložnosti, tako da danes smo opravili, zdaj se pa že usmerjamo naprej. I can say that first half we played solid. I can say we finally scored first goal. And in the second half, we had big troubles in our defense. We lost a lot of duels,
We lost of second balls, and the opponents was stronger in the second half. That's why we lost again.